Berita nauli na sinugat ni si Mateus. Bidu sada on masurat ni pagtuturan ni Jesus Kristus, anak ni si Daudi, anak ni si Abraham. Ditubuhan si Abraham si Isaak, ditubuhan si Isaak si Jacob, ditubuhan si Jacob si Juda, dohot aka haanginai. Ditubuhan si Juda si Pares, dohot si Tara, disiboru Tamar. Ditubuhan si Pares si Esrom, ditubuhan si Esrom si Aram. Ditubuhan si Aram si Aminadab, ditubuhan si Aminadab si Nahason, ditubuhan si Nahason si Salmon, ditubuhan si Salmon si Boas, disiboru Rahab. Ditubuhan si Boas si Obed, disiboru Rut. Ditubuhan si Obed si Jesse. Ditubuhan si Jesse Raja Daud. Ditubuhan Raja Daud Raja Salomo, di jolmani si Urias. Ditubuhan Raja Salomo si Roboam. Ditubuhan si Roboam si Abia. Ditubuhan si Abia si Asa. Ditubuhan si Asa si Josafat. Ditubuhan si Josafat si Joram. Ditubuhan si Joram si Osias. Ditubuhan si Osias si Joatam. Ditubuhan si Joatam si Ahas. Ditubuhan si Ahas si Ezekiel. Ditubuhan si Ezekiel si Manase. Ditubuhan si Manase si Amon. Ditubuhan si Amon si Josias. Ditubuhan si Josias si Jehonia, dohot aka haangginai. Ujo di habubukas na sida tuhuta Babel. Dungi dipudi ni habubukas na sida. Ditubuhan si Jehonia si Salatiel. Ditubuhan si Salatiel si Zorobabel. Ditubuhan si Zorobabel si Abiud. Ditubuhan si Abiud si Eliahim. Ditubuhan si Eliahim si Asor. Ditubuhan si Asor si Sadok. Ditubuhan si Sadok si Ahim. Ditubuhan si Ahim si Eliud. Ditubuhan si Eliud si Eleazar. Ditubuhan si Eleazar si Matam. Ditubuhan si Matam si Jacob. Ditubuhan si Jacob si Joseph, na mangogo si Maria hatubuhan ni Jesus na mogo Kristus. 14 sudut do saluhut na ola ni si Abraham rodi Raja Daud. 14 sudut do saluhut na olat ni Raja Daud rodi habubukas na tuhuta Babeli. 14 sudut Muse. 14 sudut Muse olat ni habubukas na tuhuta Babeli rodi Kristus. Yango hatutubu ni Jesus Kristus songonot do ia inana si Maria orowan ni si Josepi adorang somor si padonohan do penasida mogboktian ma binahin ito di porbadia alai si Josepi na mangoro ibana di bainatikog do rohana idang adong rohana pailahon jadi ditahi rohana mamanimong lao. Dungi uju songoni tahini rohana di ida masuru-suruan di debata dinipinai na madok tu ibana ale Joseph anak ni Raja Daud unang mabia roham mangalap jolmam si Mariai ay sian to di pogbadia do na tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana Jesus magowarna baenonmu ay
ai paluaon na do poripena sian dosa nasida masa do wisude na asa jupang na nidok ni debata na pinatolhas ni pandurirang na matok gabe-gabe yang do sogot buru-buru sada na soha bubuhan tubuhan anak maibana baynon na magwarna Immanuel astuan na sau tu hita debata. Jadi dung hehe si Joseph dibain mas songon na didokon ni sugu-sugu ni debata tu ibana dialak ma colmanai alai lau soditada rasi-rasa tubuh buha bajunai dungi dibain ma go warna Jesus.